Char lang! Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So again, if you are new here, welcome to my channel. By the way, I'm Cruz and I'm a proud Bisaya vlogger. And for today's vlog, by the way, we just heard that the enhanced community quarantine is actually extended. And yeah, so dapat mas daghan pa kita mga kabuang nga mahuna-hunaan, ano. So anyway, today I got bored again. So after doing all the things that we usually do here sa Mong Balay, like on a daily basis, this time I decided to do a pancit canton challenge. A spicy noodle challenge. It doesn't look like it's spicy, but it's actually very spicy. Sumapas akong kuya. So I was not able to get the katubitong samyang gyud nga noodles, so I have to make use of this one. So this is baligyan niya siya namo sa amo ang tindahan, di ba? Tindahan sa kong mama na mga spicy noodles. So yeah, and of course in this challenge sa akong mga nakita sa online, so you have to drink your milk. So dapat na good time milk. So anyway, as we go along with today's vlog, I'm also going to do the by the way, to those who are watching this nga dili taga Iligan, since I am a proud Iliganon, I'm going to do the BINGO Iligan City Edition. So in this bingo, we're gonna find out kung unsa gyud ka Iliganon. May nag-trending niya siya sa Instagram o sa Facebook, ano bitang mga bingo ang uban kitong mga depende sa kung asa sila nag-high school or nag-college o mo tayo mga bingo. But this time, I'm going to use the Iligan Bingo Challenge para daghan po ta, makarelate. So, yes, we go along. I'm gonna, eat this spicy noodles. So, let's start! Okay, first, nga na-adre, Friday night sa Natura. Big check. Like, not only Friday nights, but there are a lot of nights that I spent in Natura. When I was still in college, dito mitig ka ng, dito may tiglaag sa ako ang mga, some of my college friends, labi na silang Eve, silang Cheb, silang Donnie, o kinsap na akong mga nakauban dito, mga elementary classmates na ako sa Natura. So by the way, to those nga dito taga Iligan, Natura is like one of the best places nga you have to visit if naman dito sa Iligan nightlife, legit, nice kayo dito. Let me have a first try. ASMR. Halang gede siya. Balis kayo. I can see it. Kaya pa siya. Next! Gihangak panaog ug pasaka. Ay, siya may eyes. Halang siya. Next! Gihangak panaog ug pasaka sa tinago. Another very big check. So like, if you're an Iligan, like, it's a must nga. Dapat makatukag tinago. So to those nga dito taga Iligan, you can search it on Google or on Facebook. Tinago Falls. That's like one of the best falls that we have here. Since we're known as the City of Majestic Waterfalls, we boast of Tinago Falls. Next, ni matag sayo para mutanaw og diandi street dancing. Very, very big check. It's actually it's like a family tradition na mo kay akong parents are like very religious. They raised us to be religious people also. So that's why it's been a part now of our kanang annual celebration, especially because the fiesta is every September 29. Nagpatong lobay kita mula. So yan, mamatay gid sayo ana. And later na siya. Next, nakig-meet up sa Jollibee main. Very, very yes. Ang akong pinaka-remember nga, nakita na nag-meet up ko sa Jollibee main was when I bought some shorts on in an online shop. I just forgot. But classmate ako sa elementary, si Erica Bantasan, sa yahaw nakapalit ato once. Next, Maria Cristina Falls. Very, very big check since bata. Tama ba? Dugay na kay wala nakadto dito sa Maria Cristina Falls. Tara, with family, friends and all. Next, Viva Señor San Miguel. Viva, viva, viva. Very viva, viva. Viva kaayo. And you know what guys, in my hosting career, actually it's like a long-term dream gina na ako nga maka-host ko Diandi Street Dancing. And then just last year, which is 2019, halang guys, my dream came true and I was able to host the Diandi Street Dancing. So after pagkanaog ni Senior San Miguel, and before pa inaog si San Miguel, mag-street dancing man siya, I was able to host it. So yeah, thank you very much to those who made it possible. Halang ka siya, besh. Next! Woo! Next, Pan Q sa Sea Park. Another very big check. College life, because our school, which is MSU IIT, where I graduated from, is like walking distance lang ng children's park or sea park. And the Pan Q there is very famous. Kalabi kay siya, the same time Barato. And then it's surrounded by mga schools mga like St. Michael's, na sanitarium. So like, it's very accessible sa mga estudyante. So yeah, unfortunately, karong wala na yung Pan Q sa sea park. I don't know, mag-transfer daw sila somewhere. Next, nakasaka sa Mount Agad-Agad. Wala pa gina na kumabot. You know what? Dili sa Dunya Maria, ang atbang na mo, like,
makita gina mo amount agad-agad yun. Like, among balay din, kana, amount agad-agad na din siya. But unfortunately, like, wala pa ko ng kanto. So, to all my friends, invite na ko inyo, guys. Pero, dagang ka-invite ako, abad. Dagang ka-invite ako, but I just don't have the time before. Kaya I was busy yun sa hosting, may tagkwarta. Kaya pobre ba. Next, nakakaon og pan sa Nikis. By the way, sa nagbuhat ani, ang spelling sa Nikis is dili Y, it's letter I. Nikis, entrance sa Doña Maria na ang Nikis dala. So like, dagan kay kung nakaon nga pan sa Nikis, guys. Pag-edit na ng pan, hadin siya Y. N-I-K-K-I na siya. Apostrophe S. Very big yes. Next, niambak sa 16 feet sa Delamar. Very big yes. I also remember, medyo bata-bata pa ko when I tried it. And then, sobrang ato ka. Wala. Isog na din ko mag-ambak-ambak ko sa gasa. Wait, halang kayo siya kaya. By the way, fresh milk na akong ginom. Next, pahuwas sa halang-halangan. Okay. This is like a very famous nga ginabuhat mo dito sa Iligan. Like kung mag-inom ka anywhere sa Iligan, ang tanong mga tao inigabot og adlawon, mag-abot din na sa halang-halangan, which is halang gyud kayo siya. Yeah. Ang dili mo sa Okay. Going back. So dili magtibok ang mga kanang labi ng mga gikag inom. Dili magtibok sa halang-halangan. Or even balag dili ka gikanong inom, but dili nagatibok sa halang-halangan kay. Dami jud kay the same time, it's very barato. Shit, halang kay siya din. Woo! Next, sunset viewing sa Paseo. Very big yes, together with family and friends. Paspasan nila to kay halang kayo. Nakasakay og Tartanilla. Very big yes. You know what? We are also very proud because as we all know, dagan kay mga cities nga wala sa Tartanilla. Here sa Iligan City, we are very proud nga napala sila sa mga. So like, ang biyahe nila kay pa syudad, padulong sa Tambakan, nakasakay na. Nakig-date sa Centennial Park, oh my gosh. Yes. Pastilan, mga date-date. Dagan kay mag-date-date dito sa Centennial. Doon sa una lang, medyo natin time sa Iligan nga hadlo kayo maglaag sa Centennial kay natin warag murder case nga dito hitabo. But as of now, kay warag for the past pila years kay wala na. So like, if you are kanang not from Iligan City also, if taga-Iligan ka nga, wala pa ka nakatry og dili na makig-date-date sa Centennial but maka-watch og what is this? Kanang sunset, like grabe ka lovely ang sunset sa Centennial. So you guys should try it. Nakatambay sa C3, yes. Ikarga na kayo. Most memorable tambay sa C3 was with, I think, college friends. When we go, okay, kanina, remember ganun ako, nag-inom sa C3 with my friends, college friends. And then, after na mag-inom sa C3 kanina, naog dayon mi dito sa Cheers. Basta Cheers, it's part of pala ang mga bilyaran and all. Then nag-bilyar din sa kung mga kainom ato na time, then wala, loser kasi sila, kaya ako nakadaog ato. So, mas maayo ko mag-bilyar basta nakainom na kayo. Next, nakasuroy sa Mugna. Very, very big yes. As in, I can still remember, together with Power Hit Dance, sa una, I was able to perform sa Mugna. I think that was, basta na-imrag isa ka product nga, nag-lunching sila, something, anak. And then they wanted to have like intermission numbers. So kami, as a group of dancers, kaya mo to, nag-ano mi. And then every year, nagalaagit ko sa Mugna, kaya it's like a part of my kanabitong life na nga, since bata pa katama nagdako ka. Next, nakatanaw og sini sa birds. So as we all know, sila din magiging birds, wala ko nakatanaw og sini, but ikapil ako naglaag sa birds. Then, maka-remember po kung nga kanang proud kita sa una atong birds, kaya like, it's a very nice, kanabitong, it's a birds theater mall, man na siya, diba? But unfortunately, wala kitang sini. Ay, nakalaan ko. Jogging sa City Hall, very big yes. Ako mga basher ng mga friends, sabi ng pisot nga. Mga friends, I have a group of friends nga. Ang mong tawag sa mga group is pisot. So, sila akong sigara mag-jogging, kauban mag-jogging dito. Bro ko, yun na ko ibasa din. Next, nakatila og Cheding Peanuts. So here in Iligan, ang tagline actually ni Cheding Peanuts is ang nag-iisang pasalubong ng Iligan City. Which is like really true, okay? So, una pag Cheding Peanuts, pag manikag Iligan, demo, ato kag laing lugar. Or kung taga-Iligan ka, ato kag laing lugar, dapat mo dadyo kag Chedings. Or if dili ka taga-Iligan, may manikag dali, dapat makapalit kag Chedings. That's it. Oh my gosh. Lami siya actually, pero at the same time halang. Oh, yun. Sound effects. Next. Nag-birthday or naki-birthday sa Calda? Yes, very big yes. Wala ko nag-birthday dito, but na-birthday ko sa Calda kay by the way guys, ang Calda is as you know, Calda pizza, and then it's very sikat din sa Iligan for like celebrations with family, relatives, and friends, mga kanan. So sikat kayo ang Calda yun because of their, remember ko, sa una ni sikat siya guys is because nakuwakan ang tanan ng Iligan kaya nganong dagko kaya mga pizza. We are actually down to the fourth to the last. Nakakaon og proven sa kilid sa Michaels. Guys, grabe, fan kay kog proven. Balag mo sila nga hugaw na siya or what, wala kay kulabot okay din sa kuha. Mas lami siya kung masugab. Charot lang. No, it's not actually hugaw. It's like makita ni mga limpyo gyud siya ang pagkabuhat nila, paglutoan or at the same time, labi pagkay gyud kayo siya. Next, nakatabok sa hanging bridge sa Tambakan. Very big yes, high school days. Again, I'm graduate of Iligan City National High School and dira mi nag-aagi sa una pa doon sa market. Oh my gosh, grabe siya kalang. Nakaagin ko sa bridge sa Tambakan. And not only bridge, hanging bridge sa Tambakan. Nakaagin ko sa hanging bridge sa unang padulong sa Bayog Island. Bayog Island, wala na siya karon sa mga dili taga-Iligan. It's because na-wipe out na sila during the Typhoon Sendong. So unfortunately, wala na siya. Naka-ukay-ukay sa night market sa plaza. Very big yes. As in, ang akong dili malimtang nga memory sa
pag okay sa night market sa plaza was during our time sa Velocity Icons nga pag mag-recital namin kay kailangan may mga taog mga outfit, and then we have like different kinds of dances, we have like naitahisha, jazz, hip hop, na mga pop, so like dapat lahat pa ng mga costume. So mo to ang ginabat sa night market na after kay mga on-live lection, di ba? Shoutout sa akong mga Velocity family there, guys. How are you? Okay, next. Last na siya actually. Nakakaon og cake sa Rosalinda. Very, very big, yes. So, guys, dili mo sa Iligan. Again, katong mga dili taga Iligan. We have this store located at the heart of the city, kanang Rosalinda store. And then nasa like cake nga. I don't know how they call it. I think it's like ice cream cake. Kaya nga lamig jud siya sa tanan. And then like default na gid ang design nga katong kung sa exactly ang color na katong siya white, then kanang ang topping niya is like na rin chocolate. And then katong mga flower nga color nga mga marshmallows, diba? Like lamig gid kay to. Part na siya sa tanang celebration diri sa sa Iligan ang kanang mga cake sa Rosalinda. And yeah, we're good. So now let's try to count kung pila ang so like it's a total of 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 5, 25. Ang akong wala lang nabuhat ani is 2. Duwa lang. So I got a score of 23/25 dito sa Bingo Iligan City Edition. So whoever made that one, thank you very much, guys. Like, at least nanatalingaw na ipangpasa-pasa na doon sa story. And again, yeah, actually, dito ko kaya noodles kaya halang yung sa tanan. And then so yun na nga, guys. Thank you very much for watching this vlog. So if you like this, or even if you don't, please give this video a thumbs up. And please don't forget to subscribe. Sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe. And guys, I got a lot of videos pa to upload. And dapat nang yun nga nagit yung mga kalingawan ani. And by the way, shout out sa tanang mga nanay badge ka top fans nako sa Facebook. Oh, I'm just so happy. Bala ginagmay lang sa Tagaranoya. Thank you very much, guys, for the love and the support. And then, I'm really very inspired to make like more vlogs. Kaya para, mas happy atong life. Nangatol na pa akong ilong na. Okay, so again guys, thank you very much. It's been your vlogger for today, Cruz, saying thank you very much. And everything that we do, may God be praised.